So the chicken is on the loose now. The chicken is on the loose. Welcome to another episode of TA LE MINDZHUTINI, the podcast. Buti-Buti. Buti-Buti will be with me for I don't know for how long. Yeah. So this podcast is about to get serious now. Kuna some episodes that I launch on the next coming days. But for now, let me introduce you to the man himself, the Yase Africa. Butiza. Hola. Ugrande madam. Yona 36 Yase Africa. Maka straight. People like 36 Yase Africa for the hustlers. 36 Yase Africa for the hustlers. Okay, so what's 36 Yase Africa? What's going on? 36 Yase Africa for the hustlers. Hey, story shakona shile because they're out here kunkuleli staratedi. I'm a streetwise boy, so Yeah. A story shwashole number lene taloko kintamina okay. Achita maphanda mahetelela phanda xitayela xa rongo wa helela jele so a jele kuna tinambara leti va ti tsumisisaku va ngo kuna ma 26 Number 26 28 big 5 a jele vela va pita ku le London. Okay, yeah. Le London wa vona so mina na heta ntshama okay mina ni out le xitaratini a xitaratini since no wela no vanhu va ku vitana ku le Africa. Okay. Ni vona dan creator number line Yala wetsuma ko. ya la mentsuma ko Akubonakale. so number leyi ina machitama 3 sharp. Okay, yeah. 3 liya kahle represent amachitama mina ku nga ndaka and pollen. Yeah. So then sikisko wa just number leyi a yitla ko henhla ka 3 liya amachitama 3 ma picture. So kweta ku va ku number leyi 36 Yase Africa for the hustlers leyi lava ku loko ni tsutsumisa ka Facebook yi motivate vanhu na ti motivation. Okay. Wena ne xitarata xi te njhani ka wena? Xitarata xi tindlela leya ku eximfetso a vona mita yi fana ku le ndhawini to fana vona tata ku nga kota ku kuma swin'wana swinkwaswo leswi lavaka. Yeah. Because mina fana mina ma olida ku munhu a bayisela vo complex time ayisipana xibedhlele wa vona na n'wana xipano xo vo phota nyana so kuma ku rivela swin'wana loko ni swi lava a swi fikeleli wa vona. Yeah. So swi boha ku okay fane ni zama nyana ku phanda yana xitarateni yi xavisa tinkawuza yi xavisa ti-good time bayisa vo manina wa vona so lasi uma swi motivate ku okay sharp xitarata xa mina wa vona so na hanya kona so nambara liyana yona 36 Yase Africa for the hustlers swi pusha ku okay yi nga kota ku motivate na van'wani kuma ku ri via ku ri na Facebook la ni posta kona ni posta ku 36 Yase Africa for the hustlers stomach doesn't have a holiday. Every day skijimisi nyuku so loko va khwiri ri na holiday a hi ta tshama hi nga phanda wa vona. Xin'wana ku byela ku ri okay machita ku fane ku hustling to build the empire. Ona ku ri ti na lava nga le kule na hansi ka hina va nga kule the same situation leyi nga hlangana na yona. Okay. So okay ndlela wena ne what is your earliest memory kahle ya le a xitarateni kumbe xani nga ku maybe attention la ole tra wena a kumeka yi operate kona business ya yona? Was la yi operatela kona ne. Yeah, like your earliest memory. Mina ni tsundzuka memory na kusuka back then loko vana vo leva ku le Tensini la mabazi ma endla kona BP xavisa la tibanana kuma ku ri na hamba ni famba na yi hamba ni bebula yi famba na mina la 91 92 kwala yi kha yi phusha na mina so na yi tsundzuka la maketelo wa le BP mabazi ma endla hi kona va hamba va pfa va famba na mina ndhawini yin'wana va xava kona mihandzu va ku ndhawu leyi dumaku hi le Nyungulandi
Nyungulani kambe a ri kwi hala thwazi vo vandezi ya kwi ya nga masayiti ya kwala ka ya ku sayiti ra ku ya kwala vo vandezi okay a yi stoka kona da ya va stoka kona kuma yi stoka yi tata baki yi stoka yi ri one yi famba na baki for xitoko xa yona munhu la phusha blind besagiti yona xa pikulelile ka besagiti so na swi tsundzuka ku va na sine ku nga tshama ni nwana yana na parafini no parafini njhani vata ku mata wala njhani a swi humbelela ka njhani kwihi a kaya kumbe xana kwala market kwala like anu ka va nga va sukini va chiftini ndo maka ntwa nga ku mata na tora parafini tsutsumisela xibedhlele tsundzuka ni tshaminyana xibedhlele mara ntwa nga loko se tsundzuka na sini n'wana loko a wu no vhela wa ta ku vona wa rila ku hela ku famba na vona tsundzuka loko ma-security ma ta ni teka ageyitini kha ni zama ku la ku nyela a wu ri malembe mangani vachana ni ri ntwana cause na nwana hi ntuwana lesi a na ri ntwana maybe kumbexana ni nga no because nge siza na crash maybe ni no ma 5 kwala so swi swa ma 94 95 se kwala se ni byela okay wena and then ivi u nwa paraffin loko i nwa paraffin ivi ku humelela yini a wu twa njhani so no I think that time paraffin a ngindini va thizi so nga ku chunguhisa ni boss va find out ni paraffin ani vele kwa ku inonge tinchumo uma exinini paraffin makuse wena kwenta singa ku tsungulise switabu ngakona collapse na tsumvela ne when the next thing that you remember loko se uri xibedhlele ta sini xibedhlele ku nzama ku nyenga ya so then ta chief ta ya spanela a vona la ku ri a ku na katingi and then ku va na sunflower loko ko ya nyana ai phusha ku na puchara nyana yin'wana xa blue nyana da ka ku yima texto a ku yima na mabazi ma vandezi ya na texto a khomi xiphaza yena xi xavisa magwinya da vana va xikola va xavisa da yona yi dumile khoma gwinya maround da ya so then tsundzuka na kona da nkule da vela loko se ya phusha da vela ni vo mandlaka zivela fana da ndisa na miyo yi nga pulela kona da okay shap finkwini ka shap kuleli shap ta market xitarateni so swi vula ku ri that's how you met Pauline Pauline ni nga ku ni by that time munhu a wu tshile ni famba na yena outsingwani band Pauline hlangana na 2007 ya bani ba a ni n'wi tiva a hi tivana na vona a hi tivana leswi le ka ku nga na direct leswi swa ku ya twisisa hi tshama swin'we to my ace and then kusukisela vo ma 2005 kwala se hi sungula ku tshama swin'we then sungula 2007 la relationship friendship me ni nga ya kona blind la se 2007 la se nhlangana shoto fika na jara hlangana wa imilawu byena ku milawu byena imilawu byena fika ni ku ta no ku matshami loko nghena wa byena ka ta swineta swo manese la mina ndo masa vana lava famba na mina tshela mike or ka ja ya damana ka ni ka vana lava famba na so da tama xibelani famba na vana va xibedhlele so lo nga va tivi a ni nga va tivi se a ta va xikake then chief ta so a tshama la BP tshama la BP la that's a package na hi tshama na vonda ka tshama no Pauline ku na vo DMC na se friendship va blind da idea blind da amba tshama after school hlangana ti-show famba swin'we so kuma kumara leyi nga tiya ngopfu hinkwavo no mapenke machitawa xap team ya yiwani na ku tele salute and BTK ku ri team ya yiwani 2 million obeya mabuza mapeke tlangi pepe no sisa vorula a hi famba team ya ku team yiwani so that was good that because I machita lama ma kuma ku ri no a hi phungeli so I nave lava swa trend na kuma ku ri a hi phungeli swa ku hi ta famba hi ona swa vanhu
So ku va mina already ya mina yi fambi na mina xitarateni ku hamba ni phepela xitarateni swi vula ku ni adopt moya luwa wa ku ri okay xitarata xavuxavu laha ni fanele ku va la ku fanele ku hanyiwa kona kahle kahle. Okay, yeah. so then swi ni boheka ku okay loko se ni kula back se ni vuya xitarateni se manje swi swa ni format and then ti telanyana na xivitani 36 Yase Africa 36 Yase Africa for the hustlers, yeah. leyi phuxaku ximogolo xa hustling and not hustling leya ku ri no you will ta ona swo fana sweswi ni nga tshama laha nge le it's part of hustling, Yeah. it's part of hustling. Straight. It's street out hustling. Yeah, This is the new way of hustling. That's why I should get so much cash you will have fit. Yeah, you must hustle until the casket drop. So sort of buy fit to ku swa vona xitarata xi na tindlela xi na swo tala leswi hlanganaka na swona so xi lava wena u tiva ku ri xi observer kanjhani u hanyisa ku yini schema vanhu va njhani group leyi u joyinaku ya aza tikuma kuma ku ri wa vona poverty le xitarateni yi hlangana poverty le ndlwini sometimes swi endla bombo yin'wana u tsundzuka se u dli cheese ngenkana vona so ku tirha art so ndlela when a xitarateni a swi tshame va entra vula haku a wu tshingaka yi nga koleli ya tshukaka yi nga vi trouble wa vona laha u nga na biya nkauza zolo this is a hi swilo leswi nga ta ku ta kombe swo ku leswi lava mali ku va this is and then na lifestyle ya le xitarateni sana pressure wa vona swi boha ku siku laveka nyuka ende andlwini phela ka wale ku blind vela nkarhi wun'wana ta pfa va ku kumbe mara andlwini va ku provide-ela swakudya mara va ku nyiki mali xa va nge ku nyiki mali xa bihi so for mina ni nge ku vela ndzi kuma ku ri swin'wana na swona swi le kanyana maka ni nga koti ku kuma na timalapinyana mara timing a ti ya mina ku ri leta ta ku ri timing ya mina minkarhi yin'wana ya ku ri okay loko kuma yana ximalana seta nyana munhu o rhandza ku va clean vona na lwela tindlela hinkwato ku ni va xava so mara andlwini vhela minkarhi yin'wana ni fanele va pfa va ku loko yi nghena ku va na xiteji lexiya va vona nkarhi lowa xiteji lexiya xa ku loko i fika yi nghena andlwini ekulwebini va khoma tibag va ku wa vuya so ku hava ku i nge vi in trouble a swi ta a mbonangi xi 5 rand lali a ni swi tivi wa swi tivi ku ri loko nyamalala nyuku andlwini swo boha ku na munhu wa yi one le va tiva ku yena kun'wana na kun'wana ku hava muti ku hava muti lowu ni nga ta ku beni ku hava munhu loyi so wena a wu ri that kid ya that kid ya ku ri ya mali ya nyamalala mara fortunately a ni fanele swi twisisa ku ri okay andlwini mfethu ku fanele ku dyiwa a ni nga vavisile tata ku ni fika ni teka mali hinkwayo nkarhi wun'wana joki yin'wana a ni fanele kota ku ni fika ndlwini ni teke yin'wana ni khomi 50 rand 50 rand leta ni xotisa nyana ta xota nyana na ku baya nyana 30 ya steve ya 4 ya cotley ne 30 ya steve sen na 20 ya cotley ni fanele kha ni push ni kha ni xavisa so a xi na xota ta phanta yi nghena ngungumela ni time ku ri wa lahlangi na u kuma ku lahlile u fanele u kuma ku na clip teka clip and veka 50 bolo wa fika ta wa confuse swi ta ku humelelile even nghena xitarateni ni phanda ni xavisa mafoni 1000 cool time ya loko se ni vuya ndlwini ya ni khomi vo magalitos ni khomiwa na vo ma KFC fika ni va siyela ni ku hambi se ni ya ku cineni loko nkarhi wun'wana vhela ta tika se ku pfa ku va ndlaleni ya straight i fane ya kaya so wa swi vona already yi kona yi le a ku phandekanga i Saturday vona vuya ni kule complex Saturday ende ku phandekangi fika ni tshama ka already yi kona laya yi le ku hlantsweni ni ta swi ndlisa ku yini na yi maketa yi hala mahlweni cinca xitarata ba U-turn ba reverse vuya xitarata xe le ndzhaku ta hi le ndzhaku ka yindlu ni nghena ka ni ku sota nyana switsongo sota nyana switsongo ni ta ni pfala ni vuya ni huma ni tlhelela back ni vuya se ni vuya hi le front ya ende se va ta ni twa se na welela na ha ta hi le kule se swi twala ku ya xi le ku vuyeni mani ya loko se ni kanitani ka ni welela ka ta ku famba teka bag yi tumbela kasi mo xikhale
fika wena ni ku alert manje sportsini aba ya ku se loko se va ku vona vela bengisijani vela ntang mara vela ta hoba ni ya phanda xavisa 10,000 vuya ya ni been trouble ko tala ko trouble ya mina unfortunately ayini kayiwani no bayiseka kayiwani ya ni bayisekini kayiwani kuma ku ri no and was 20 ya loko pfula spa a ni nga bayiseka kona ngopfu a ni nga bayiseka ngopfu ni swi vona ku lana it's a big flop wa kuma ku ri mfethu nkarhi wolowo ya le xitejini dyiwa dambi ku dyiwa swithangani mfethu ku yi kona ku le ku phandiweni ku le ku phandiweni vona baby girl va kona na vona so kuma ku va bayiseka spa xi kona laha na vona spa xi bayisi vanhu vo tala Elim na swi tiva vhele na mina was one of them la ku kuma ku ri nkarhi wun'wani se ni byeli la kahle a ku na operation ya njhani a yi ri busy a mi voni yini n'wina ka spa what was going on kahle spa xi khomi xitoko hinkwaxo so kuma ku ri vanhu na vona xitarateni maybe va swi lava swilo mara va tsandzeka ku swi fikelela so loko na vanhu vo fambisa swilo hi ti-half price swi va simple so ku na mpfula makete ehenhla ka makete na pfuli makete ehenhla ka makete kuma ku ri a nghena spa xi vona ku security ya ku fika kasi doroba ra ku pfula se za ri va tight too much yini xi humelelaka first skills a va sayini xilipi a va sayini xilipi lani ku lahlile a ni va langutisa na email va langutisa no ku va sayini vanhu a va sungula langutisa ku munhu mbarisi ku yimbela nga suspectiwa okay laha ku laveka munhu a tshama ri clean vanhu lava humaka va huma khomi xilipi teka xilipi lexiya u tlhelela le ndzeni teka the same item u vuya hikwalaho tirholo u fika u va nyika xilipi va ta xi sayina na ku nkarhana va cheki ya kuma ku famba hi process yaliya until leswo se ukhiliwa process yi nga ta hetelela yi jump off ku cinca xikili hansi ni nghena ya upgrade upgrade se vuya hi xava ti-conflicts mali loko yi kona xava ti-box ta ti-conflicts laha xava xana plastic yi nghena le ndzeni leri nghena le ndzeni fika yi pfula ti-box ta ti-conflicts veka ti-conflicts le sayitini teka tikala maseve perfume xiKhohlola ti-lotion faka laha tala swi tiva ku sweswo swi famba fast vanhu va lava swo tola faka laha teka tibokisi loko ya le nyangweni leni ya kha yi bana hi mbeve va phone call va ba hi mbeve va phone call ku heyi va nga ku fonela maoleni oleni leswiwani mi nga ni rhuma ni swi vona ni swi kumi laniwani ta cheka kun'wani loko hava bayiseka na vona vhele xibokisi va ri vona xilipi va xi vona and then u kota ku huma se laha se kuma ku se ku hetelela laha se ni skimaku na security se ni na mali fethu ta tikhampani ta endla ku ri loko kuma ku a toko ti nga hakeli wa vona yi va corruptible ya yi va corruptible kuma ku ri mfethu se ku heta se kuma ku yi skima security teko fethu na loko huma mfethu ta famba khomini kuma se hi tirho loko hi pushi na nkavo ma 250 for clipper every day this is ya kota ku provide na support ndyangu wa yena so kuma ku se kota ku heta hi nghena hi paka tuma 5 kg leti mix portion faka da nyama yayo and supply home ipimisiwa stock lo market lomo no market au khome ti-customer wena kahle custom se ndleni la did you operate for how long ta ku di I think this dating you operate lembe ya ta ku operate lembe so ndleni la ku humelele yini at the end let's fast forward ya makumu at the end ya loko se senior looking loko se kuma ku ri like this is the last time u swi endla swilo leswi loko se va ni kuma loko va ni kuma ne
kahle kahle a ku na majita lama a ma hamba na wona wa vona mina laha ni kha ni ku no pimpiwa ta vona a ku ri na the dogs what John Mungru he was part of John Mungru was part of the job va n'wi thole hi ku a ri master na yena yin'wana a teka ngopfu because mina ku heti ni teka va ku vuyisela a va ha n'wi lava poster la ka picture ku vuyisela a nga nghena I've been with her. John Mungro Terona Justice Malakshini yabo kuma ku ri so mara Teron confessing ku yena a nga ni pimpa mina ni suspecta John Mungro all along loko a John Mungro yena a nga ni pimpa because a ni ba clean job a ku clean job so man so swinyana da mana kwa vanhu wena mina ni nga ta von'wana mpayiza alwa na timsi da man Teron what the no it's a snake fra kona machita ya ko ku ri a ni vhele syllabus ya cinca swi swa cinca so i hlambahlambi njhani da ya va vuyi va ni teka ni ya tshama Friday Saturday Sunday my brother and then he came around 10 o'clock so Njella, how was it in there my guy my brother loko i nghena ne yeah and then I knew gona swi tiva ku okay mfethu ta ku blind u fanele va khome nkauza se u nga na nchumu ti-punishment i ta va yeah loko ni tshama tani swi vona ku and then ni helekete xisa xin'wana n'wana papamulo wa mina a vona a spanela ta yena nga ni khapatiseleni remember ni ka cell 1 fika va ni faka laha a hi xa poe mara phepha ra matsa ku cell 8 even then the man and such juvenile a faka da fika da ni swi vona first day first time in my life ni nghena ni kuma ku mali yimini ya hi le Kruger la ku nga pfaleriwa tinghala wa swi vona ku kg ya leti ngaleni loko ni nghena la swi vona ku hitsa first thing u tele na yini a ni ta ku na nchumu on Buda man a va tlele a vona va tlele ni ta ku na nchumu ku na loyi a vulavulaka xa ni ta ku na nchumu ku punishment munhu like ne Buda man loko swi tlakuka loko swi pfuka a wu xo sungula leyi ni nga yi recognize ku xisa xin'wana tivile xo koma xixa mi xi humazini ta mani a xi tala ku spana laha ka makhela ku cheliwa phumu wa vo tamani ni vona tamani xi mfethu pfuka wa tsin'wana le xili na yona mi tisana na ni nghena yona mandlakasi that's why kuma ku se ku sungula khwazana mfethu wona ku tiva ya but se ni heta ni ku no mara ku na mfethu le ku tiva ku ta ni i ta zakala ku ta va na something na va ene vhela time a yi fikini na timsi tina ta ni pesuka ta khominyana xitayele nyana ya xitayela nyana ku vona even then Monday ni pfuka ni ya khoto yi ku no huma wa famba then ni vone va ti remind yi heta yi ba ni famba ni trya ma ku so va ti na vanhu voko yi heta yi khanseriwa day so from there a ni tshama ni tikuma ni tlhelerini wa vona a se za ni nghena ta so it's many years it's now my 10 years in the show so kahle Njella u dyondze yini wena from that situation kahle munhu a ku na swo tala cause swa chuwisa first time munhu a ni twa nga ku ni tshame so many years cause loko ni ri ndzeni vo dama loko ri xa ne swi pfula swi ba tinsimu tin'wana pra mina ni kuma ku tinsimu ta njhani to vava swa yimbelela vo dama ku le ku tlangweni ka loti ni ri le kusini it's first time no twa timovha ni si tshama wa vona a ni tolovelanga na le kaya me loko ro pela ni nga humangi ni twa ni ku ri swin'wana wa vona a ni nga humangi na le ndlwini so imagine se u pfaleriwe endhawini leyiwani a khejini u nga humi ni twa nga ku ni tshama already se ni twa nga ku se ni le ka sentence loko vo dama ni swerile ni ku byela ntiyiso na ni humese mihloti ni ku hayi no ya ni swi vona ku yes
naku a ni ri munhu un'wana na un'wana ni dyondza from the mistakes ku hamula nga perfect un'wana un'wana dyondza from the mistakes so nge dyondzi nga dyondzisiwa so then u kuma ku na huma na vuya xitarateni khe na fika continue ko va ku vhela leswi swa ku phungela vhela ndlwini mali ya laveka tisapa va bayisanyana vona no byela ku ri a vutomi bya mina byela ku no man ni nge tshuki ni tingheni ni tshove yindlu ya munhu ni nghenela house breaking ni ba munhu wa vona so mara a ni phungela ta mabyaleni vhela thave ku va se xi herile xitayela ya xi herile xitayela macita ma xave byala byo tala swi vona ku bayisa va xava byala byo tala na ra xitayela teka ti-empty ni ti pfala laha ni ti pfala ni ti veka kwala ni teka full ni veka empty na xitori xi tele ku la xitori xi tele ku na lexiya ne lexo xo I think nkarhi luwa ni hamba ni hlangana na wena ka ba power play ya Streetwise 2 nkarhi lowa ya vona nkarhi lowa hi wo i same time nkarhi wa hi wo futhi i xinkarhana xa hi one na lexiya xa ku khoma cause a kuma ku nkarhi wun'wana hi pfa hi loko hi break hi ri mandlakazipa hi huma da hi fika hi ma hi connect-eka kuma ku xilipa hi seniwa hi teka mafa hi teka tikholikola vo hi vuya mandla wa swi tiva mandla dya KFC khoma play uma ku na ku phanda exitarateni le grand le ndlwini lese so that time le wena xi vulaka xitayela lexiyani ku na xisa xin'wana xi vuyijoza xa prime na va ri themba xi vitana power lap xi khomi laptop ni munhu a mina ni rhandza swa xapu prime na mina na swi rhandza swa grand so that boy xi khomi laptop se xi ni lombanyana yona swi vona ku vhiki leri xi nga ni lomba yona n'wana munhu a kha swenkanyana so a ku ri bayisa yala ku ri ni twa feeling leyi a ku ri a ni swi lava ku ri ni twa feeling ya ku munhu va na munhu navela munhu a tshame a pfule laptop a busy office work wa vona ya so xi navela ku va damana wa vona navela ka so wena kahle i ku ri kahle your art of acting kahle yi tika ku ku va navela vanhu o njhani I think it's also na swona swi phadela n'wana loko sungula tswariwa na swona fethu swi to ti landzelela swi nge zi swo landzelela kahle ni nge vuli ku mara na swi vona ku ri se loko ni kha ni kula no swi vona ku ri kahle dayi leyi ni rhandza ku acta xapuxapu xa mina hinkwaxo lexi ni xi endlaku cause na loko phela i endla leswi endlaka swona le ka spa for example va ka pretend as if you're someone loyi a nga na mali who's talking to someone langa na mali and then nghena la nga ri ka level liya yo u kombela authority ka munhu munhu loyi nga ku i twa nyoko u ti ku xave a nga suspecteki i na mali so loko ni connecta xitori xa wena ne ku na nkarhi luwa i ka tshama eNyamalanga laha ku humelele swo tala ngopfu hi xinkarhana xa hi one I think ku vi na vo-picnic na nkarhi na vo albasini ku biwa ti-picnic I think vo nkarhi wa Valentine's Day ne loko ku endliwa swa ti-picnic nga ku endliwa ingaku hi vo mati-14 ta nkarhi lowu so siku leriya na tsundzuka kahle ku ri va ku na picnic ni suka kahle ni xivinyana xinivinyana ximalani a ni tshovinyana a hi ku tshova loko hi majita xitarateni ya ku tshoveni teka waleta a fika u tshova yini ku ri language leyi ta munhu a nga swi tiva wa ri munhu a tshova yana la ndlwini a swi tiva wa so ku ya ku section ka waleta mahaba hinkwawo so i kuma ku ri ni ku munhu majita ma khomi nyuku ka famba hi tikhapulu wa vona 2x2 kwalaya khomo nyuku siku lara ni khandziya baki ya a hi famba na hi baki ya smart ya Ashley so vela dikhapulu lana
sekuyiwa kuvela kaya kuyiwa vo Raphalalani vena khomina pentanga ya ucatini wabona ngivulavule mavito ya vona vona so ya nkarhi wolowo a nge se za vela ku ra ya ri Swihlanga so then u kuma ku ri a vuya gerende xa mina a ni le na na switiku na va ndala va switini ende vela laha ri a ndlwini va nge swi twisini va na risi famba na yena so mina ni twa nga ku a ni swi phina nghenini i rimete leyi catile sweswi catini grande spana shapo plan se ivi so loko ni nghena vanhu a ni ngheni shapo ku va grande kila a mina nampundeni ra spin toledi go kensani miyelanyana ala yi gongonda ni ku mi lava yini lesana pfula i nga mbutisa ku ni lava yini amutini wa yona ni ku ni byeleni yi ku pfula a ni nga ha tivi ta mina n'wana mani swi boha ku se ni fanele ni tumbeta n'wana wa vanhu ni tumbeta se ni pfaka mukhumba a nga ka yo swi fila laha ni yi pfulela ni twa nga ni bini wa ta loko yi pfula ku nghena ntsena ni a yi vangi kun'wana ya kwalaha mukombeni straight yi va hi ku mi ku endla bayisikopo a ni ta yi hupa mina loko yi ba n'wana ni ku a ku bela laha ka n'wina va ri wa swi tiva ku i tlele kwihi wena na laha ku mina loko se yi khuza time a swa ku time halaya se ku ta va beta mina huma ni dansi i siya n'wana leyi ni siya and then no man dance swi vona ka ku vuyeki a ku vuyeki na mani down lois ni fika lois ni fika le ka ndhawu lava ngo hi le xikaya xikopoza mitunuza da tirha laha a se le macaleni ala tlhelo ku na nyuku a ni swi tivi fanele endla yini a wu khomba mali mundzu a siku lero ni nga va ni blowini vo ma siku lera phando wa mina ni wo ni blowsini vo ma 5 to 7K hi blowini a ku blowa ku nwa factory ni factory a ku durha na tsundzuka na ti fik koza swi kota ku loko nga endlangi mali ya ku ma spend ma 3000 and by ma 2007 so i kuma ku mtunuza ni fika laha ka dwe mali dyiwini fika laha a ni hlamuseli vela xitori ta swi na boko loko ni fana na babalaza ri week so ku adamandi ni zamela na gawula ni gawula ni ka mina na vaya mina ni bihi nenge ni suka ni ka xikopoza ni famba ni ku N1 ni liya loko se ni fika laha 3 mile a ku fanele hi jika ni ku a ka se swi ta va swi jampe swikandala hinkwaswo swi ka se ni le macaleni ma straight se na yi gonya se ni hlekete bra bihi pulukwana ni hlekete bra mina ndhani ya chava a ri Pitori ndaka a ri Pitori va ri Pitori na that so ni nga na famba ni bihi milenge ni ba N1 on that time va ri ndhawu leyi na ndhawu yin'wana va ri i Adams Apple okay ndzi ni famba ni zamela va swi vona ku tirhakini laha ni nge tlhelo ndzhaku na hayi ka mina a ni ku hayikini mina za ni kuma baki yin'wana hayi ka fika ni chicha pulukwana vele grande xapu ku vi na flop leyi ku se vanhu va la nyuku mina ni ku i na nyuku and then mina guys sharp vanhu va tiva vatswari va mina ni veka pa xitori ni find out vatswari va mina va le pulukwana va state laha ni tshama kona ni hluphekisiwa so xikili xa ku ni escape vo a ni hluphekisiwa va za va ni a wu ri acting kahle kahle ni ri ku acting leadership va za va ni faka pulukwana ni chika se ni nga swi tivi ku a pulukwana mina ni yi tivi ni chiki ku na KFC yin'wana ya le khonweni kusuhana na park nyana yin'wana so hala SABC ni chika ni chicha daya ni rhelela yi fike ni tshama garage I think ni tlanga na mani vo xigiya va ri da fike tlanga ku lexaku xikema bovo va kha va spanela khampani ya gezi I think so fike ya da wena da ni ku hayi xapu fike ni tshama la garage ni tshamela garage ni swi vona ku lani ku ri
a ni swi tivi phela ku ri manje se ni fane ni hindza phela ni ya Pitori ni landza machitana la Pitori ni ya kona i first time a ni ku tivile wa vona ni ku okay shapo ni tshama ni ku hayi ni relax ku fika machita man'wani ma yi two ta ku ya swimbali ta mara swa heswo swa makula leswiya ya swipina swidloko leswi swo kona kambe va rini vutopi hambi ri yini ya ti mbala hi vanhu va tikereke leta Muslim ya swimbadaleng swa Muslim fika ta hola sharp mina swi vona ni stranded efethu a na ndhawu gidla se manje ni street kid because a na ndhawu swi ni boha ku ni fanele ni tlela kwihi a xitarateni damani swi ni teka swi ku ni skima kuma ku damani swi fikile swi gwajisa vhela swi gwajisela laha na kuma ku respond ya mina mfethu yi vile ya ku ri swi vona ku hayi nga ku xisa lexi i so out ya byela ku no somehow tikume hi va swin'we hi va swin'we tsundzuka ku vayisela va fika va tekela time yin'wani phone mina ni nga hleta nchumu ni ri no va ri ya kun'wana a ladani va vo damani va fika va tekela time mali ya phone ku nghena ku nkarhi wa swi 11 Nokia 1100 a tekela daytime ya foni so yi na security ya ku tirha security code so somehow ni damani ni zama ku yi pfula va a ni swi ka sim card kuma ku va tsala ku tala kuma ku ri either va fikela ti-0 or munhu a seta 1 2 3 4 ni seti direct kuma ku ya pfula la se vo damani swi nga vheta suka wena ne so mina hi ku ni lava ndhawu ya ku ni kota ku gidla ni ta kota ku pfuka ni ku yini hi vusiku bya yi 1 tikumi ni nghene tindhawu tin'wana vo damani swi rhangeni laha damani se ni tlhela ni swi catamela ndlwini ya bunu bunu ka madyambyana man'wani sama tilayiti ta layita no jampi ka bunu hi suka hi dya hansi nghena ku na masirha man'wani laha ya tsengala masayiti mo bovo rese or masayiti ya ku na vo the rock kwala a ni dya hansi se a fika kun'wana vo le ladana mati ya ri deep na mikhukhu nghena da tshama no dza drugs ta ni bayisa miri ta nghena ta mfethu na swi vona ku ya la se na mine hela shit a no ni gidla vhela mundzuku gawulekile pfuka hi nghena xitarateni vafethu va nghena xitarateni va phanda nghena va pa ti-shoplifting gawuriwa hala tluba va vena va phusha na ti-dining sa phusha na kuma swi khoma ti deal ya tikhavela swi hi hlanganisa njhani a kuma na mungisela fika siya tarivela ku yimunyana kwala mahlonga ti-shop phuxiwa tikhavela minkarhi yin'wana vona ya newspaper se kuma ku ri vhela phuxinyana a mi endla nyana mali nyana ya mali yona yi ri kona hi switsongo va ku ri wa tisa machita ma ku dzaha traka wa vona wa ma dzaha something ya ma dzaha something so mina ni no as long as ni kota ku gidla ni gawulini va mnandi sure a vona so va zameni vhela to introduce mara kuma ku eyi a ni weak ku fika kona laha na wona ni weak ku fika kona so u tshame na vona masiku mangani vo damani damani nga va tshamini for my 2 weeks vo damani yeah I think the last time loko se ni ya dya hansi loko se ni ya nghenisiwa se hi fane hi ya attenda tikhoto va yingisela va fa va ya tikhoto ya loko se tikhoto letiyani ya kona hi ngheni hi a va fa va ya court va yi na vona kuma ku vo damani swi na ti-case tin'wana ku ri vo damani like ku na machita vona va le handle mara ku na auxiliary ndzeni na ti-case ta baya fethu va endle smoko ti-house breaking roba vo damani mfethu ti-case ta kona ti ri baya like
it's more than 50 cases leti na outside kuma ku ri emra swivona yes na tshama da yo kahle vo daman a ku ri gang a va ri two mara ku na gang a yi ri ndzeni a yi ri ndzeni mara hi ku laha town swi na ma-team a jitajita wona ku ni vhela n'wana xipoto xa kona kusuka laha ku phandiwa laha niwa kusuka ku yiwa leni ku ya fika ku sukuma machita ma laha ku hlanganisiwa mixini ku exchange-iwa ku shiftiwa wa vo lava vanhu va swi tiva ku na connection loko na khomisa so a vi na deal ya so na so se and then ivi loko mi ya court loko huma khoto loko se va damani swi huma since please va ri kha boy remind loyi va huma then loyi a sala ndzeni then i fika ka xisa xin'wana vo damani swi fike swi xi tekela bag leyi tele hi tifoni bag liya mina swi fika swi ni siya a va ku le ya le the rock swi fike swi ni siya bag liya mina swi teki bag liya before ni swi tiva ku a yi na hi bag liya mina swi teki bag liya hi fika hi tshama da swi ni ku swa vuya vona i muna ni va ni tshameni vo ma 3 hours hayi vo damani wa va nga vuyi ni za ni pfula bag ra huma bag leyi tele tifoni tin'wana nga munhu a lunghisa tifoni tin'wana ti pfuriwini so hayi swi vonakala na ni ku mina ni ta hansi ya bag liya n'wana ni ta hansi mfethu ni vutisini ku first thing ni vutisi ka Capricorn hi kwihi na vanhu va ni komba nghena ka building yin'wana ya Capricorn u fika laha ni ku mina I'm a street kids street kids na vatswari so ndlela wa u hleketa hi Capricorn sana ku escape ni vona ku ri okay the only option ne i ku mina ni fanele ni escape ku na tindhawu ta vanhu vo hlayisa vanhu lava vo hlupheka wa me lama ivi ku ni fanele ni ya da i va a kaya nakona swi tiva ku se tirhaka ni blow nyuka hala tlhelo na swikandza leswiyani munhu swi endleka va involve na maphorisa ni nge tlheleli se ivi ni fika laha ni ku mina ni ku mina na ni hlupheka so va ku na hi ta ku teka hi ku yi South Africa hi vulavula na lava va ni teka va ni yisa le va fikaku and then wena mina you know I don't remember ku xitori xi nga va ni te yini laha ku nga fika la mara va hete va xi twisa xitori lexi xa ku mina na vatswari a na family wa yi twisisa va ni amukela da mara leyi n'wana ya social worker kha ku hayi man moyisa loyi hayi xa saseka a ni vona na baby face nkarhi wa ka lexi ta hi onhela swihlangi so wena vanhu ndlela vhela ku na ndhawu ya machita ku na ndhawu ya vanhwanyana va ku hlanganiwa holweni va nyiketa vusibi then hlamba then ku yiwa holweni trendani amukeriwa ku va xapa ku va kaya ku va kaya laha se ku va ku se va lavisa information wa swi kuma ku lava nga leta va ni vutisa ku i tiva nambara ya mani vana ni hetile ni tshamini ni tiva ku ni tiva nambara ya ndaka vhela so it's after it was another 2 weeks tshame 2 weeks da 2 weeks se manje se va fane va lavisisa se va fane se va tiva because a ku na vanhu va fane va ta se va lavisisa kahle swi nge endleki nga na nambara munhu loyi tivaku va lava ku twisisa kahle and then I contacta ndaka eka Capricorn laniwani na munhu wa so ni tiva na ri hayi lahlekile a nga na vatswari xipetela oledi se oledi ti connect oledi ya xona and then xi connecta kaya i vahlovo i Capricorn se va ni vuyisa kaya vanhu va ni yisa va ni vuyisa ndlwini then xi va ni fikele xibedhlele ka time hayi se ni vuya kaya then a ku ri experience yin'wana yona liya ya ku ri xitarata na xona mfethu hlangana na swa baya ku na swo tala hi kula munhu loko a kha hanya na drama to tala a nga ti endla xitarateni hayi ti tele mfethu u phungela munhu vhela mfethu un'wana wa phungela out loko ri out ne loko ri out mfethu ku fika na ku byela hi ndlala loko se ni ku vulavula hi poverty le xitarateni swi vona ku se manje ndlala yi nghenile eka na vanhu
Yeah, la ku veka directly. I think I timhaka to hi repanyana la loko mi lava ku tiva furthermore hi mhisa loyi just follow the podcast ta le mindzhutini xitori xa yena mi ta xi twa hi ta va hi kha hi unpack-a loko hi nga hlangana na van'wani vanhu lava hi nga ta relate na vona hi xitori it's either xa mina kumbexana xa muhisa loyi kumbexana xa but it's for the community kahle kahle te le mindzhutini it's community it's a message from the community to whoever wants to listen kahle kahle So, ti lessons yeah and then kuna xin'wana jo a ni fanele ni xi ringa wona so mina ka mina xitarata lexi nga ta xi vula lexi nga ni pfuna kona blind mina a ti ya mina xitarateni ku va ni nghena most a xitarateni ku no sweswi ni le xitarateni I knew ku ri maybe whatever I'm doing lexi ni nge le ku xi endleni ku ta va na someone loyi a nga ta va a vona potential ka mina ni nge na vula mina a hinkwenu hi nga dyondza hinkwenu hi nga na tibuku wa vona so loko i twa nga ku swin'wana swa ku tsana try to do something lexi u vonaka ku ri okay xi ta ku survivisa a vona so ho fana mina ni tikumi ni va na a tileya ku ri okay no ni nghena xitarateni ku acta ka mina ku phungela chance ta mina leti vanhu va ngo hey na ti-chance tona ti nga na endla ku ri somehow ni tikuma ni vi na ti-opportunity ta ku va ni tikumi ni ngheni na lavo aka estate ka estate ni ngheni ni kumeki xitarateni boza yame yi ni kumi xitarateni buda mxingu no lwa ku ra xitarateni a ni famba hi xikalo ku na xikalo xo kala tiweight ndzi xi nga spana na xona ndzi nga phanda one hi xona vanhu va kala tiweight Dr. Weight va kala tiweight byela ku ra 2 rand 5 rand vona at least a ni va ni khomi something so that mani ni teki xitarateni on 2015 then ya skira timovha the energy a yi ri blind then la nga fika ku no wena nga ku no fita ku hi nga nghena se ni nga ku trainer a guest house and then trainer hospitality then then nghena le ni trainer ni komba ku ti-room cleanisiwa ku yini yi chunisiwa njhani then push and then a ni komba